ubaba lo ukhuluma nabantwana bakhe but uqala ngalokuqala mawufunda phezulu liyasho esihlokweni ukuthi ubusisa abantwana bakhe nikhona bazalwane so uqala ngalokuqala uyamuzwa ukuthi umncoma kanjani ukuthi uyini kodwa ke bese ethi ke leyo nto engithi uyiya ngeke usaba yiyo bese yasichaza izathu mayikhipha this case uthi ngenxa yokuthi wakhwela embedeni wami nikhona bazalwane ngenxa yokuthi wakhwela embedeni wami that means angeke yonke into oyithintayo angeke ibe right futhi wena nokukhula angeke umuzi wakho ukhule nikhona bazalwane mawubheke eBhayibhelini uyabona ukuthi ngempela uRuben isizukulwane sakhe besifa njalo bekuthi makubiwe empilo uIsrael uyolwa kodwa abantu ebebafa kakhulu bekungabantwana bakaRuben into ezwana edala ukuthi abantwana bakaRuben kube yibona abafa kakhulu ingenxa ukuthi ubaba wakhipha isiqalekiso nikhona bazalwane ubaba wakhipha amazwi amabi kumntanakhe ngenxa yokucasuka so mayikhipha amazwi amabi kumntanakhe njalo abantwana mabethi bayakhula lithi iBhayibheli ngolunye usuku kukhona lapho khona uNkulunkulu wakwavula khona umhlaba phansi wawudabula umhlaba lithi iBhayibheli wabangcwaba abantwana bakaRuben ubangcwabelana abantwana bakaRuben inkinga kusenaleyo yakhesi eyashiwo baba wakhe mabehamba njalo every time mabehamba kuyo yonke into abayihlanganisa yahlangana ngenxa yokuthi ubaba washa amazwi ukuthi nina niyophakama nikhona bazalwane ngoba amazwi anamandla bazalwane noma singabalekela engabashiwe semndenini engabashiwe ubani kodwa wona amazwi mayethishiwe anamandla but ayasebenza futhi nikhona bazalwane so yasebenza lento wahamba isikhathi yasebenza isikhathi eside ubheka laba abanye bayakhula uyabuka laba abanye abakhulu nikhona bazalwane ikhona futhi nale ufemele njalo nikhona bazalwane ukuthi uthola ukuthi bonke bayagana but babuye emendweni nikhona bazalwane kungenxa ukuthi kukhona eyakhulunywa phambilini esingayazi nikhona bazalwane so lento noma ikhulunywa phambilini yenza ukuthi nomethu umuntu uyaqhubeka athi uqala ukusabhizinisanyana athi uyakuthi uyakuhlanganisa kuvele kuphelele emoyeni ngenxa ukuthi kunamazwi aphambilini ashiwo nikhona namazwi mayeshiwa dibukhishwa ngamanye amazwi nikhona bazalwane so ngimele lapha ke bazalwane nje kafishane ukuzokhipha lawa amazwi ngicela ungifundela ke mama sesiyawakhipha lawa amazwi funda Deuteronomy 33 verse 6 hallelujah Deuteronomy 33 verse 6 Deuteronomy 33 verse 6 sengawakhipha bazalwane Jesus ubulewe ngamazwi uzophiliswa ngamanzi funda mama Jesus uMose ubusisa abantu bakwaIsrayeli siyabusisa sengathi uRubeni engaphila sengathi uRubeni angaphila uzosho lokho-ke namhlanje ebusuku sengathi uRubeni angaphila makaphile bazalwane uRubeni ukuthi sibone kuRubeni kodwa makaphile uRubeni makaphile uRubeni sengathi uRubeni angaphila kuwo yonke into ihlanganisayo ihlangana sengathi uRubeni angaphila kuwo yonke into ethinayo ibusisayo sengathi uRubeni angaphila kuwo uhamba uphumelele uye lapho ufuna khona makaphile uRubeni hallelujah makaphile uRubeni thank you Jesus ukuthi kwashiwoni kwasukhokho esokubani kodwa namhlanje I'm standing as a man of God.